Samoa e matalasi Uasi osi o mia elesati Atu mangalanu lawala 5 minute ua te nei la falavalu I le revanga le tautua le EFKS TV ana por kala mafanga solo. Wa le tautua ina le pa ia maulunga lo tātou tiro. E le ngate Samoa nei fa pe fo ia tono e mau. Ia o le whauponga neval nei o le tātou kala bol Soalepule pe le masadi ai po salulu te tasi. Ia me se foi o le whaunga le vā yaso. Whaftai atu e tātou sponsors e pe na ia le tautua le motonga o le Arco Chemicals. Ia fa pe fo le Rick House. Ia e maise ia o le company le Titi Saul. Wa mawhai ona mori o atu le nei tautua I to tono mao te malawa. Si se lava e whalau lo, le tātou malo whalongia, ia le panga masane le tātou kalamba Soalepule, ia le fawfo I lau sisil mai, ia le whionga ni minsta o ala maria pisinisi malipa, le tofa le tino o Wayne so yalo, ia po le whionga whaumuina, le ua maua le avanoe ma futa mai ai, su ia le sema le tātou por kalambe, ia ma whaataunu wai le tātou ma futanga I le rea fiafi. Se mai ala ufianga ni minsta, ma lo soi fomaria, ya sauno ia fa fela iso tatu tro, ya le walo mai lana mai mo ngai le fiafi malang fa lal. Ya fa ftai lava tapuala, me momoe a ona fa talo fa fo I lo ufianga ni vai ngale aso. Tai. I tulang fo ta por kalami, ya le fo a mai ya o sui momoe. Ya sunga la ulion malitoa ono lo fai malanga tu I fainga malanga malo ya I fiti ya le ala uma welo ua manoe le so e mo le toi le fatalo fatele le mamalu mo le paio si o tato o tunu Tai mo fai ona fa fonga mai tato por kalami nepo ya fa fe lo fa to foi sunga fa fenga la to fai ona mau man nepo kalami ya me si foi le sunga foi le presidente ao le kalisia mektisi ia fa pe foi ma sunga fa fengainga ia matausi mitanga lunga uma o lo fa testasi I fonga ia wa foi le usuino le conferenisi masani le kalisia o ne wa fa taunuina I le nei taimi ia ai o te tonu ia o lo fai fo fa fonga mai e me se fo I tatou paanga masani o fai on fa fonga mai I atunu I mau ia me se fo tatou atunu ia ma lo sai fua ma lo fo I le tapua I mai ia o ne fo to o me tatou por kalame ia so ani e fo I ni tulanga I fisili o fia mamla mai fo I le tatou atunu ia me se fo fa o wino ne por kalame ia so fo manu ne ia vai ngor po malo faftai malo le sa noi la ufianga ni minsta e mena tu lava o le fo ina fia va vai mai luta tu no ia wa e fio mai ia no ni se fo o matau po le la wa lunga I tala noanga e mai se fo o fetusia inga ma fa salalonga ia ile nei fo I mai tau ai tata le yanga tu ni so matau po ia mana ia ni la wa le foto a mo le ava no e fio mai la ufianga ia se foi se talo le fainga malanga e pe ona vela o fionga fai masui o tato tudo ia I se fainga malanga umi le sauto malanga fata se toi mar pandemia ia le ua tau no manu ia mai le o fionga minsta ia fa tau tonu o le ua to taliu mai manu ia fainga malanga ia le fo o to taliu mai fainga malanga te mai te pandemia sa ma to fai malanga fata sinava te ia ua fo isu na fongo fiti ia me se fo ia Rwanda ia na ma to o fata sa vea ia o ta in mato au malanga I Geneva, Switzerland. I World Trade Organization mal ministerial conference meeting nonga sfululua sa fatino in Geneva sa ila mal suisi nia o mtanga luenga o fainga faiva sa mato o fatasi e mese foi ia le sui mai le vai fafo po le foreign affairs sa mato o io mato au malanga na ia e fia fo e fai lo atu o le mele ai o le o te tala tatou office e Geneva o le o ieri tatou en pasa po ye for tatou sui
o tātou ofisa I Geneva. Le fo wa yele tātou ofisa. Sa le se ofisa mua. A le po ato ne le lua pe tolu masina talu ona Tala le ofisa. Tala tātou ofisa. Ia le fo fa faingo fia ona fai malanga atu I mātou e atu nei Samoa. A me se fo e fainga malanga malo o la ua iai le ofisa o tātou I Geneva. Wa me sa iai sa le ei se tātou ofisa. Ia ele ei fo se tātou missionary iai. Ia a le ua matango fiel mele o iai o mwhaiona mātou taunu atu o la ufa atari mai nisi. O tātou atunu ia me se fo I lātou o whirwhiria. Iai ia le tō whaia tole fōa lea nela. O ia lea le ua whai ma tātou empasa. I o I Geneva. Ia male au whainga nuenga fo ia e atu nei. O e fo I tātou sui o le. Ia peo le tūlanga lea. Malo whafasili. Mol whafasili. Le te loko e. Te loa i eini si matau putau te le sa whela tō fontanga lea. Po la tonu le mena wha au tū iai. Ia la fo e se vainga tau rai po le vainga mamau. Na fwai ona wha ma I te le fontanga na wei lau whiong. Ia o Samoa ua iei tonu o le mempa leo le WTO. Maisi atunu for Pasifika pe ono atunu o Pasifika o leo o whaarutu iei ia tūlanga ia whaatanoina o ieinga mamalienga I le lalolangi atoa I le tūlanga I mea tau Momo agreement. Meise lava le tutuunga le ia ieinga o whainga whaiva. Ma tūlanga whapena, ia meisi fo ia tūlanga I mea tau whatoanga po agriculture, food security. E tele ni mata upu te tele sa tanoina. O nei fo ia tūlanga mo mea o tūlanga I o le fishery subsidies. O leva on whaata amilo po ato le luas furu po e lusu tasi tausanga. Ele I mawhai ona iei se ia inga matuutuunga tūlanga lea. Ona iei atunu ele au iei inga ia taipela o Intia ma Amerika. A whape o luas furu o watu ma luas furu tausanga ele iei se malienga. A lela ua iei malienga tasi. Ina ua marilia tunu iei lua. Ia inga ia ua umon whatatia mai ele WTO. Ina ia mawhai ei ona mawani sosoani mo tātou atunu ulaiti. Ia le ngate atunu ulaiti o atunu te tele o le lalolangi. Ona mela van mafuai ona le au atunu ia inga sai ei. Ona e laiti si atunu te tele si atunu te pela Intia. Pe o vatu maleono, pe valu ia miliona le whainga o lātou tangata whaiwhaiva po tangata whaangota. Ola na mai le sosoani po o sosoani e mai WTO. Ia telin tai tu sa uma ia tunu ulaiti matuna po. Ia lela sa irva vaenga nasa fai mai India mai la sosoani auto. Elo no winga tai valuta la American me mawe. Au fai barato. Yo, a fu atu la isia tunu. Ia tele la ia tunanga ia. Me na la ona tu waia ona mau tai pe fula America. Wa tunu tele nei. Pe le popole ala to ia inga ia wa ale malia ia la to ia ele isi tunanga fa pena. Ele falango lango ia. Ele falango lango ia. Le la wa tasi ia inga ia. Le foi la umana aveli poti cabinet ile unga fondo le ma to ia. Le sa ma to taliu mai loa wa lima sorfono. Na mato o ese mai ona wo o te mau te o mai ai. Ele I mau la vase agreement po se ai inga. Ele te mina mo tonu I Australia e mo whanonga tu loa. O mau le unga. O man whali tātou sao? Yo fia yala I e whanonga atu tūlanga na iei. Lea ua agree after 21 years of negotiations. Leva tele. Leva. Ole meala na ia le o tatou mai ni Samoa. Whatatali ia, whamanianga ia la au mai a wātu langa ia. Mai tāua fōr tātou o. Ine e tātou malamla mai wa o leva, e tai dua tau sanga ma whaile whono lea. Ia pe ta ele I whaile whono. Ngata mai lava le whono te mi sa fio ele fio ngai a lautafi. Sa whaia masu o Samoa te mi na o minsta fo I tūlanga ne. O leipa. Ia lela ua tula I mai nei ia whainga malo fau lea. Ia lela ua tōwhia ia ue e whai masui.
ia o mo le sila lua tau sanga ia tu fa tino e foi la ia tu langa ia mo tu fa tan noi ni si mata upo ya nga male lei mo Samoa wa atato wo tato yai ma ave o tato manatu sa fai manatu tato Mani. ia sa e for temi sa o fa tino inai manatu o wa ia el Pasifika wa mele ye tau fai ia el Pasifika ina i tu fa tasi o tato manatu mo mori fatas e malo seila tu nangale ia e fia lava e fai lo atu ia o manuia le ai inga sa ia le fo tato foi mai ia mo toi titilo foi mo le sai inga mo le silu tau sang ia pe ole malo fa tai tato la tanga tabanuia wa le wa fa matu mai ia le finangalo Amerika mai ntia fa mo ni foi la mal tato foi faiva ia ole tulanga na tato fatali i famanuanga mai ia ole foi fatali atu ia le sunga lauli mali toa ia wa foi le tulanga o nifso ani faiona au mai ia ina ia famanuia ina ia tato fai ia mana ia mai se lava ia tato fai va fa ngota ia ma la vea manaito ina lo fa ngota mai so wa tu wa ina ia faiona watu umol fa manuanga le tu pe o te mi amatai ona saud fa manuanga le mai le WTO ma lo fa aftai sao no lo fiona mi sta to no le wa ni no foi tanto to do e le fa mo ta we pe ona fa ta se te lo fiona ta se mai le ile valele ia la mata male la to sanga le foi la wa tu ne to sanga ia o le lava e tu si lava tanto to do ele tulanga e pe ona ele tanto valele ia te loe ele se ma wa se tali ma au ma ele tali muri o la o fionga le minister o le fa longo atu ia ile paketi sa pasel parmen ia e vanga tu pe ia o fa ngai i suinga ma tulanga wo ia le e mane sa no pela o fionga fa manino le valele ia fa tai or valele o monto fa fo la o fa nga company Australia ta o le Rex Aviation ia le la o la to avea ia le valele le sa ia tato ia le fo o te atu to e pauala na ia inga ia to ia ona ia inga ia mar company le sa ama ele valele to ti lava mai Soalepule verse 4 fa mai ai loa ia inga ia ma umai fo la ia na tulanga ale la u fa tino la tato nga luenga ia nei a wale to e tau mafai to e revive be to tau mafai na ia to e liliu tato company valele le na ia ina ia mafai on nga yoi lungo profiti pe nga yoi lungo se tulanga e mafai fa business la nga tulanga le na ia tato valele sa fa mo la val malo mo en out longo winga e a fa pe mano mi selenia fen malo e mai a wangau fen malo e mai ia fa pe ngau atili ia to fa malo to mai fo ese la le nga tato fenga malo le ye male fenga malo le sai mo mane fenga malo le ye ni tato ia tato manu o me mo mua tato manu I tupe la tunu a fa pe lo fa tino le tato watina ele o vale le fa tino I lunga le ye inga o le business ia tino manu nga we te sila fia a fa pe e o mai fota usanga e ngau lau business da una to titilo se sia wala mane ai a fa pe o ngau ati e tawana to fu hola ia polari le ye inga ia so le mela na le wo ye tato fenga malo te minei o le o tato titilo e le o le fatino ina o le company vale le ele tulanga le sa ia e mai se foi ia le tulanga I tupe fa arwai wala nga o tupe le tele na no mai I si foi ia tato matanga luenga malo I tape o le utos ia matulanga fa pena ia le la o fanga yoi nei ia lela o tato o mai ton te tilo ma se sila foi ia ka peneta o ia manta mai te panmia ele o fitau le tulanga le ia lela o ia nei nei swinga ia o ia ina ia tau mo fai e tau tongi mo ai talaf pa tino uma tulanga ia e tau te to o lava
i se tūlanga le lei. Ia. A le mea tau ngonga tupe po o loans mo tūlanga whapena. E leo toi mana o mia la teimi nei a lau fionga. Vanga na ia e sa oi. Le sa aver tala tupe se 1 milion tala. E mai e fsosoani e la company vale le teimi nei. O na lo ia na i tala fu e mwhaina fia tutoni. E tele ai tala fu. Ia la vea e masisele ia wale fa fo ino le vale le la ia temine ia ai si fa ilo atu lava ona ole a fo yo le ia inga ina ia se ilonga lava e complete ia le ia inga le na ia to am fa ye ona fa la ulo atu le fa inga la ufio ia malo fa pe la fo linga bai ele o ile a fa inga le na popo ia ile la tu ia pe fo ile ia me lo pasi betalo tupi ia male fa inga le sa valo ia le lai tu se lau mon tu le sa fa fe mo tato tau pole ile tu no ne mane o tele tupi le ia tu lau fiong ia e le o stulang fa pena mana ia ono le tan ia le unga ma molia fo le ngang fa tai mal fa malo la o fiong ia ono le tu lang tau wa monia au fai fo o tato mana o le atina ia fai ia mautino tato te feo lau mai ia wai la se tua ia tua la vai le tudu sa le la lau fio ole si tu langa lau fio ngal minsta ia ona o le fata ma o le avano i lau fio nga sa ia ni sina fanga o le mali vanga fo ile komiti faton komiti fa fo sa fa ilunga ile fo ina tonu ma le fata mo engo le fanga ingol tanto valele mana ia ni la e fa manino ai ia le fa moe e mai se ole le nganga na la ina fina ngalo le malo e fa se swinga e mo na moli fa fta ia la to sa ia le au nanga e me se fole po der sa mo e we sa ia ia o la to uma tanga ta mamai mo ila sa ia fole la to tom fainga na vai teni ina ia tula i mai tato company vale le se tulanga le e ese loa tamai ia ai ese fa tonu o e fa tino nga ngolo e faia malena e a fa pe la vala o le ase nga o ia ila to sa ia le po la fo ila te sila fia o fa le tonu tulanga company vale ia alor fa mavais ia to ia la si vaenga le to tolu le sa ia ia ole nganga fo ia le fainga malo le na ia e ese te tonunga ma ese tulanga e titilo ia le fainga malo ne mai la to sa fa tino ina nga luenga na ia mali olo fo ila o fionga tapuala ava pe o sanga tata mai e faila o pisinis ai faila vai fa nga ia lo ma fa e mo to ile leia e te alua e te fua iluma fua tua e titiro tulanga papea ai afa pe e se pisinisi te fatino ina e fa tonu atu o ese e tina lava langa e loa e le ofitau i male tala fenga ile me ai afa tonu atu e te fai ala e mo mutai lava ai ona mau ila i tulanga le fa pe o le nganga le sa i la to e te tau ona i se company va lele a Samoa ia e a ver fu o Samoa ai ele titilo ale fainga malone e sa o tauna yes tato company valele ai tauna tato titilo ile a wala en faiona fatino ina ia mafai ona vatu le fu ale a Samoa fa le atu no ma ala le ia ele o le mani talaf ia na tulanga fa pena a fa pela o titilo tu ia le tato fainga malole temine o tele le itala fule o lo yele itala fungau pe fast food 1 million fa popotu le ia mala itala fa putu pe iva su 4 million ia fa popotu la ia ima itala fu o lo ne tongia ia pese la 1 million o miliona ele ni afe o miliona ele ma faila ona fa wa pese tu langa fa pe mo wa ele fa pe ni million asesina la tu mai o million ali tato ale tu no o le la sa ye la fo fuanga lo tato finga malo le na ye
e te tau ona poloka palaka ma ta punpuni ia tūlanga ia awane ia tili ona tele e valu tausanga ia inga sa ia tu se valu tausanga ia guarantee el malo ila italafu le ai ono tausanga ia le tio o le valele le sa au mai ai fa pela tūlanga le o le ia le ngau temini ele te taula on to fa o wina wa mai fo le ono tausanga ia me se tau foi la ma le tūlanga le na ia le lockdown mane ele io wa ti le ona le so so ani tūlanga le la sa ia le inga tatou whainga malo e te tau ona whaamuta whaamuta i ona o le nganga le ia a whapea o tou sa tu whatino ina se company po se company valele a tūlanga le olo ia e te tau ona whai i se fuafuanga le ala ua ia into fia i lola ia le kabineta ia le committee po le subcommittee ala cabinet e ti tilo la e le toi whaafoina o valele ti tilo i fuafuanga me tauna whatino le company ina ia mawhai ona ola wa e lua me sa iai i rau tāpuni loa ia declare bankrupt po le ase tūlanga whapina a ele o ola ia i le fuafuanga tatou whainga malo ona ti tilo le au ngā le atina ele le la sa tofia i loa ia i la tō e ilo ina mta upu lea le la sa iai Hinari o Brenda ia o Fawo o taula papa Brenda la tu ia o Fawo ia pulsili le MPE ia mai matou e sosoni e tūlanga le male minsta o le la sa umalona faile ia inga lea ma fafo il valele ia titilo lola ia o le committee lea i sesi committee e mawhai ona suia committee lea ina ia mawhai ona o ngatasi ma le mea le manao ia i le whainga malo temi nei ma le kapeneta nei e taun whai se e turn around tolu se lau ono sfuru degree turn around ina ia mawhai ona totongi e talafu tau mawhai e toe whaola e toe whaola mai company valele e tele me te tau ona tātou whatinoina ma amatalo ona tongi e talafu ia ele ngata ilea olo ia i fo ia mo tickets refund ia atangata ele in whaion whatinoina ona whainga malaka o walese valele e tau ona toe whafoi pe refund po le atulanga iai ia le ngata ina ia o isi fo ia i talafu whaputu lea la ua whatino elo la atulanga le temi nei ina ua umala ona whatino tulanga ia valele li liu mai lola ia o committee lea e fili se interim management board mai tangata fai pisinisi lava o tātou atunu o lo o lava lo lātou anga vaa i tūlanga ia balai ola lātou pisinisi ia lea la sa iai lola ia o whawo o ia wa umalava ona i tonu ole mātou committee lea sa whiwhire lola whawo o ia lesi sui o committee lea ti lola ia o le mātou committee mai mātou sa whatarno ina mta upu lea i tua ila o fai pisinisi pe inisi ia le la fionga ia tuala koki tuala o ia telefoi port sa ia olo ia foi tono le port at pifala telefoi le soswani le foi tamali i tulanga i inga luenga fatino sa soswani ile tato malo sa ia o ia foi sa ave ma port member Samoa Airways port Nation Airlines i desi vai tem o loa la ia foi lona ia manga tulanga lea la na o savaria i rola i o tamali ine e longo pe ia o le ua filifili ia i latou e mawhai ono mai e sosoni company valele le la sa o tuaila ia tuala o matanoa matadia ila o le asa o e sosoni a le ua ia i fawo ia o le sila na ilo ia matou subcommittee lea ia o le fionga ia taimali le tiali aliki ia pe ana silafia ia e tau le whailoina
ona wana pisinisi e o vatu male afian tangata whainga nuenga alo whatino ino pea ia le tūlanga ia sa uola ia taimari e mata noa ma talo ia manau miela na fsosoani le tūlanga le Samoa Airways ile interim management board le mo nei teimi ia e whaia si umina ma whasoa ma le fionga ia taimari ai umon ma whasoa ai whapea mai taimari ia whamalulu atu lau fionga le mista ele ma o tele talia o na o tūlanga nei sili atu le mana o mia o au ele private sector I lol melela ulatu iai ia sa whanonoa lawa tūlanga tali mai taimali ia mo whai ia lau fionga o leo ua usuru mai o na mana o mia o se fsosoani o ne whaisionga onga le whawhita uli le i ala tati atu lau fionga se i tō mana tu iai ioe moertoa ia mana tūlanga iai ala waru te whatatari mai ale ai wa matalon tau tu sa ili la sistanga ia ai te ua o le siaso na soa ia toi bala au mai ia le fionga ia taimani le tinu ia e fia longo atu lau fionga la wo tali ia lau sa vali na sau o le si foi mea sa o fai loa i tamali nei ia isi tamali ia wa pikinako pe ma fai ona la tau ngā lulue fatas ia maritali e matua i masani le vaenga le mai malam lama foi desi ma o le tofinga foi le fifia i la tau ia le la o tofia i lo i la tau e sui la le port le ngai mumu al interim port la le wei temine e na o ele tu mau ina io mai e sosoani ma fai se fufuanga i company valele ma tilo i la ufainga luenga le ia i wa mau te atu wa ye wa uma ona redundant wa uma fa muta ia la to kipi la lo le ufainga luenga tonge 5% ia matulanga fa pena ia olela wa ngalo lua ila to ele ngata fo ile aulo ye fo ile fionga le lipule se yuli ia olo ye temina esa ye la sina fete ina ingala titi na la fionga ia ona o se yuli wa umala na konkalaki ya yanuali lua fe lu sulua ya tausanga ne yo ya olo ye la se fete na ingala titi na ona fa pea o umana to extend nanga konkalaki ya se tema ai extend la le port tuaile na ya ai peitai lau fiama ele i mawala e kapeneta le amato ia se le famamonga ia wa tau funa vatu i le kapeneta ia le faiunga ina in faiuna extend le tunanga le ia le la sa tau failola ia faila fisu ia ingale temine ia ma fatan no fo ia le fiunga ia se yudi ia mo longoina ia malie non finangalo o lea Italia se fai unga o le opinion mai le Tony Cheno e la o mona mai le fautuanga foi le Tony Cheno le foi la o fu fuanga e taulon fa se elo tuanga lu ia fianga se yuli ia e si tau faila le fesu ia inga le por transition mai le interim board ile mele o ia ia o le si foi me sa tilo ia ele mato committee ia ele isu e atu si ele faia financial state le financial accounts o le luas furu lua tasi pa le lua tau sang le la fi lo le leila le interim board le position tonor company vale le tulanga i me tau yantusi ia le la sa tau faia i lola e fatanoina ia o kika lo la tau fatinoina mele ia fm mai lo tau fatali mai lama ia account se vatu ia ia le la sa mata noi ma le foi le la fionga ia seiud o le afa se itu angalu ona wo umalan kon kalaki ia moila ia ai lo sa uni te foi le interim board ia ta pena ia le final pay o se foi te mali ia malan tau tua ile company vale ia le la wo iri suinga termine ia ona to fia lola ia le interim board
ia la fionga ia fawo E. ia vea ia ma CEO o director CEO Samoa Airways temine a o fatino ila ia La tonga ren. la tonga luenga le Ia wai le fo le fionga fo. ia o te tonu ele fo le fionga ia fawo a o le fo a mata lola nga luenga mo mua tongi e talaf nga luenga ole mea lava e taua ia ila tau ia o tangata whainga luenga ia sa whainga luenga po le ale whainga le na whai e si vaenga le nei o tu lola tau ia wha wau sa utusi le interim board e ave isi whautuanga ona o le o whainga luenga le Samoa Airways ai na tipi o la tu tongi le 5% mai lua whirua tasi whainga luenga ila i e 5% ai o te me to wi dande nei ai nga le 5% fu into e mau ya le la sa o tu si atu loa e mista o no tu langa e taua ia e tangata nei a o whainga luenga e taua e si o assets ni au company ia mo le e peitai ia sa o le asset liability ia fa malolo 5% e tipi e tongi to 5% e whaile return pile tal fiangai le la sa ave fautuanga i le portfolio e te tau to tongi tangata i se lau se ma tulanga le e ti tiro back il back pay fuanga i se tupe o ava noa mole company vale e to e fa fo i tulanga le la ta ti nei le interim board e faia la le filfilinga le bele long i se ia inga te tau tala fiangai ma le tupe o ava noa le company vale ia e petai e le to tele se le ni to a sa ia loan sa fai i le tau sanga o te pe fast food 5 miliona ma le utos ia o tele na uman faanga ia pe 2 miliona na to meina ia na fa tau fuila i le Samoa Airways ia le malai vale le fangli ia pe 5 miliona se tulang fa pena ia le to tele foi se tupo to i le fa tau ngana sa pe to e 2 miliona po se tulang fa pena ale la to ya ai tala fui le lan tangi lo ile il tala tupile nei le na mai lola le 1 miliona o le tupile na o lo tau fa so le kato po ti temine ia mati tilo sisi awala en fai ia mai se foi fainga fa paanga sisi company valele ina ia mau ese tato co-chair matulanga fa pena awa ia fa wo ma le tato port ia tulanga le fatino ina company vale ia te awa ia tato tarosia ele se ngana fa ngofi o le ua mafuta malato ia me se foi ele talia ngofi ele o fainga nuenga le temine ele talia ngofi ia ona tulanga ele teler fale tonu nei ai te talo atu tato o whainga luenga Samoa Airways o lo te temine ono sai mai o lo ngā lua tato ports lea tele me tau titilo ko recertify tato insignia titilo i tato equipment or ground handling i le malai valele matulanga whapena te talo fo i le airport authority wa o la toe whatinoina tūlanga i le ground handling ia matatalo ia i le minsta sei fo i mai olo mātou talinoa toi titilo i le tūlanga e alofa mai i le ground handling le i te mine ina ia mawhai ona whatinoina penga nuenga le la amata na o mai whalele o te tunu o tia September o pisi mai vale September October November salo yo o tu ia November wa alu flights i yaso uma i New Zealand matulanga whapena Australia ia mata me pe lua flights i Vaiaso tolu flights i Vaiaso ia mea pule ia olo ala bala ka ale se i tau ka muka aku ia ka ko Samoa Airways ia atonu e se tem mana ia wata ofi uma i tala fule ia oni to ise me ai tongi lo la lo ia o le fa man malunga le al malo le na ia tala fui ba lo fa tai e se le tau o le forsanga ma le saunanga le ua anga ia le o film minister ne fiafi ua fa manino ai vala uma lava o le
tu fesili ai lo tato tu do mai tonu fo o le tali fo ile o le mta upule awa e fo inicio la fo manatu lato o lato e tali mai le mta upule a le usa no la ufiong ya mai pe fo linga mai le fenga malo fo se fenga malo tongi e tala ya wale fo no atu ta ofi e tala fo e no mai fa foi tu pe fo il tamai ya le fo se e mai la ufiong te tau tongi mo ai tala fo company vale ya ma se fa un tau no fa ya saule la vala ofionga ora foi se la va ele le matou titilo mo se sile foi ele to meta palmia o lo fautu ina foi matou e tangata e tau na fautu ina lele a wale anga iluma ya e fo fu atula ye ile ofenga wenga le Samoa Airways le ye terminei wa sa tula ia tai malie ma failang tala o le me pito sili na ta ua ya te ia Samoa Airways o le integrity o le company ma tangata ai le integrity ya te o il fatino ino ngalwe fengo fing te tala me fai to mo ela ai afa pe ele se integrity o ya o mer company e tapuni uma fai to ai o mai le foi sa fa si le foi ele fiunga taman o ye o va male afe tangata fainga ala vai alu le ya le foi sa tu la ya tu ya fa wo ma tu ele ngi so soni e me se foi ya tu ala le ko lona winga o ila to nei o le o sacrifice e o mai e fa tino le ngalwenga e le fingo fie pe no fa ya tu ai ese tawa o le ye tala foi ton ya le fa o tala fulava tato tunu ya tato tala fu malava na pena amata ai e fa uma ai o te tonu e tawa tato wa pa u ya mani wa ele yo la mai tato fa na u isi fa na u fa na o tato fa na ele ya le o mai o le tau fio lo tu e tala pe o le nganga na fa nga malo o le sa ye le tar sanga sta so company vale le stadio te lo le wa mata pe le foi so so ni metato wai e pe ta sina me o le wa tau sa ilai te le tu o pasese ya o te lo la vai le to na malai na le te le o fa le to le te ma o ngolo lang ya po le wa mata le company le quantas foi le mortato tu ya o termine la o fionga sa wa uma ona sa ini le minstao o ngaluenga po vale le civili ia le laisene foi e faiona lele mai ai le Qantas i Samoa o termine o lo fatino ina ia flight Qantas le termine i lalo Pacific program Australia e mai tangata ngalu e fa vai te me te fa foi mato e avela o le ala ia lu es charter pe to pau ai a o lola ia au kuso le aso mua o ina lola le la amatai lo ona fa tino mai lo le schedule flights al Qantas pe fia lava pe lua flights vai aso po le lava ia o la tu lava la fo ia e fo la le demand le fa ingo passe se la ia fa pena fo i male New Zealand fa pena fo i male Fiji o lo ye la vala sene ale poly la vole Soalepule ya le polyblue ya alele i o telo aya of le virgin blue le virgin lo ye la vala to le sene wala sa longo mai ele fionga le mista o lo ye la vala sene le virgin blue ai tato titilo ele te me amatai ona le vessel mai va le so mo au kuso ia maluatu ia mo te sema malo faftai o le na ta wela u fionga minsta ia ngalo nga fawaitemi wai mai mole tu no ma ilunga lo penga te fai langi mfasalunga le fofanga fo wala wa fiong ina ia fasa fuela nga ta sia mai le tu ai mole te minela vai ia mana ia ni lao pola se tulanga o ia fa nga solonga le temi a o le o manino lo fina nga lo mole anga ilumai ile fo ia tina e tau ia wale fo ilo mon ia fa me auto mana to tauf a le manino sa no nga mala auto fa to fa la inga e fa tino a ia fai ia ona au lape ina ia motinoa e le ngata e o manuia ia e manuia fo tato tu fa tai e o mai le fainga malo i te tonu le termine mato o mai ai o lo o alu nga luenga fa vai taimi
pe lua tolu flights in masina al taimina random ole randomly selection ole mele fa ye recruitment lunga mai aso se pular mitanga lunga sa war kamera ko ya na te sila fia fo men tu puite le hol vanga le fakasale ma le peitai o ina la sa amatai ona titilo ye ia le fainga malo ile amatanga na mato mai e halu fasoro ato select la vale o fainga lo ngale MCO vanga na ia le potasi trust le sa ye la to o malanga temina awa matala na ma tula i mai fa fitauli fa fitauli o social issues ile tulanga ile vau ngali i matula fa pena sa ti tilo larta to fainga malo foule o mato mai temine e te tau ona fa yese fofuanga le la sa mato tanno ai male ai komsina Australia sa ma tanno sa mailona fina ngalo e popole wala taufia ia avanoa fatu ele o taufia avanoa sa ma tanno temina ele taufia ngo fai ai fangi singese o slow down fa pena foi New Zealand sa mata no foi male komsino New Zealand e tulanga foi fa pena na yeila io le tutunga tato fainga malo ole tasin malanga de masina I approve at your cabinet fainga malanga o ye inga foi la fainga malanga le ina ia maile lisi ele mtanga luenga o leipa ele MCO e maile lisi i cabinet e approve at wai ia fainga malanga le tasin malanga i New Zealand tasin malanga i Australia ile masina al temilea le o faile review o le ngaluenga fa vaitemi o le ase tulanga e te tau na fa tatia i ngaluenga fa vaitemi mo le anga ia tu luma mani le ala ile mo maseli postil committee le o la to reviewing ia le i ngaluenga fa vaitemi alo te tala pele malanga e tasimoni usira ma tasimo Australia na maila i o le lisi le o le lisi la le o le o titiro ier cabinet ia ele fa pe o le susu vale au ave matatu tangata fainga luenga tatal malo matatu leo matun ai leo le nganga na leina matanga luenga fa vai ma dela nganu fa vai te mo la tu ele nginganu alela wa faile process termine lela wa ave uma ya wa haru process ole si voi la mea au nira na vatu ia tangata fa vai te mi o e fa le tonu mai ele lola ele matanga le po ia o ye ia ai pe fio lolo yo lon tama malon tina ai alu tonu no ele se ya no o le nganga la le o ye tato fainga malo temine le wa ave fautuanga committee le ina ia tau fai vai aluenga fa vai temi i tu malo ni masutas mana yo a fa pela ye se na ola yo le tu malo ele au mai tangata ia lau te sila fia ele o fainga aluenga ma tangata ia o lai te tono le tu malo e fainu ola to matua mainga a ola ye se fa la ve po se me tu lai mai o warm toi tele o fa le tonu le o so lai si tu na o tu le e tu a faina mai o fai misa ma la ve ai en to o mai la yo la to matua i le metanga lo e te taula a faila tu ranga le e lo sa o har tangata le ngaru yo sa o alu le tu malo mua o le official le tu malo o fai pule le no le fono matai o le to tamai titi le se tu lo o to tangata fai ngaru nga mai le o fa le tonu yo e la to mai nei to va tu ya o to fai la yo to le o ing yo e alu foi la tamai titi pe alu fo tangata fai ngaru nga le fafu wanga ilo le latu ilalo le pole malo ali fai pole malo ali fai pule ma tu malo le la sa aveta o sanga committee le ina ilo ina ia fai on tati tu langa le foi la o e swing ole tu langa le wa mai Australia le mo wala va se confirm le mai ona o fa pe a ya lu to tu sanga ia en fai na ave ia lo ainga ma lo fa na ia ai ya uia lau fiong o tele au tau sang tele ma umi tele
Mal ava matanga tai fafu. Yo ava vala ila tu langa fa pia. Ele le yar fitu masina le iva masina ko extend. To foi mai la ia mai se fa manuenga la inga. Ale le to sa ni to ya. Aya fa pia to sanga la to male lo ya. Ya mo ile le. Ya la wo ye mai si wa tu te mine. Ale wa to tonu yo mo so ta inga mala to inga sa mo fafu. Ma wa to ya. Atua inga runga no. Inga runga no to ai petai. O pe mita fa pitole wo ai la to. Pa wala pe mita. Ya nga mo nga runga ya fa mai tin. Ele fai fu no fa nga se si nga runga pe te la tu e mana te no fo ma wai tu no pena. Ya o me umai e tau anta to titilo ye. Ya lela e fai nei lela fa talia se unga le Komiti. Ole li poter komiti. E mai por as foto anga mai cabinet. Io na to e atonu peto e tala tu ai ia tu lang. Mana ia. Ia terminei. Ole fo lo ta puni man ta to kota va ngale tau te o New Zealand. Le afese la. Ia pe uma la vo lu e tau sanga peto tau sanga le to fai ia lo no winga ia tasina wala le titilo ia fo ta to fanga malo pe o te me to tala mai por kana mele. Ia na fofola ia ere tatou whainga malo wala no o tūlanga lea ona sa e fo ile tau sanga sa ave ile le minsta lango o le immigration Twyford ina ua mafono i New Zealand sa ave la o te talo a whapea o ila tau e whamanu ia ina e kota alala e ngā luenga whaavaitemi o pe mwhainta ria ngā luenga le mai apply ai le no fo mau o non mele te sire fia te mine tau su ngā luenga o le requirements e taun mō ngā luenga ale te no whatu sa mo e so i New Zealand la moina o whawhena whai ia o se tūlanga whapena e mawhai i ona whamama venga so ele ieila se ai inga po se unga o le tau sanga na ave e frua tu foreign affairs ina ia mawhai ona se tūlanga whapena whawhai ngofia ian mau e lole pe pano fo mau ia pe ole whawhai ngofia tali atu le ngā luenga whawhai te mira o whionga malo o le lava ua sa usi lava saunanga lau whionga minsta ia ono le tāu o nei matau po e maise o le lava e la ua lunga i tala noanga ma whataunga fo le nei teimi Wawai atu i lau mtanga ruenga ia vai ngā tupe le imwhai ona whaamatua tutua ma o le fo italia le aturu. Ia pe mwhai ona whaamanino mai e lau o fionga. Ia wai le ni vai ngā tupe titi le sa whaamatua tu mo le whasafu atu i tua. Pe o le mea o le atunu o le whaayanga. Ia po le mea ua lape ai o unanga mtanga ruenga. Ia wai o le tatu te le vai tau le mo o mi o le seling. Ia le faune tupe le mai ona whaamatua atu. Lau whionga minsta. Ia sa o lele lava le saunoanga tapuala. Ia e whanonoa lava le tūnanga lea. Ona ina ua utu ua ia sa mo Geneva. Ia. O lea ua uma ona roll out le se fulu miliona. E ave tua mo tangata whaipisinisi. E ieila ia inga sa whaatino le matanga luenga. E mawhai ona mau ai whamanianga lea. Anga wa aila ia tūnanga lea. Ia e peita. O te fo i mai o ieri pe per capeneta. O le mawhai ona Fasafua. O ieri vaenga o to e mai tutonu. Ona o ia inga ia na whai e matanga luenga. Lave le me. Ia, ele o le lave. Ai pe ua tau fia ai. Whawhing ta. Ia, mo requirements ia. Ia. E mawhai e ona mau e tangata whai pisinisi ia whamanuanga lea. Sa ia la lea nganga e tau whai e wha mātanga. Aia inga ia. Ina ia mwhai e ona whasafua tuatu. Ia beta. Ia, o le mwhai ona whaatino. O lea ua to e mai tonu ia lesi vaenga tupe o miliona nei. Ia maave loa i isi vaenga o la tunu. Mantu o stimulus packages. Ia, moila. Whai lola na toi ave i lesi vaenga ne maave le special purpose account tu ai na. Ina ia mwhai ona whaaso atu la i isi vaenga o lo manao mia tai pe o whaten malo. Ia. Mantu langa whapena. Ia,
a o ia inga ia o to tele o company ole mafai family ia inga ia le la wa la ina le mafai ia sa ia le nganga te talo ka peneta ina ia mafai ona male matanga luenga tu tiro ni sia ia inga fo ina ia mafai ina ia mafai ona ave tur se leni ia pita ia ole a wa tatia ia ole mafai ona fatinoina ia pe ole tulangan na fano no fo ia o le minsta ia ona ole tau lau fa moi ile tulanga ile seleni le ia ai masalo se ito tilo ia nei le minsta ai me se for metanga nuenga ile awala fa yona fa tino ini si tupe ia pe ato tufa mole anga ilum ia one to tupu mele ia pe ole talia tu le wa mau tino ala u fionga ono polua ole tali fo ile fesilia ni so la ole lo po fele mele wo ia talo sanga ia mao ia ile faso wa te lola ono fo nei mavo ole ale yo mai ale tupele ale la umanino lo finangalo la tu fa fo ile tupe ona ole fai ona fa tonu ina ia inga ito sa e ono afe mo tupu pisinisi sa fa pe e o mai foi tau sa ai umai ia pena toru afe ona tulanga iai ia to titilo ia metanga luenga ile tulanga lea ia mo le anga iluma ia ana ia anga iluma ia o fo ine I fa inga ta tele ia tulanga ia tele o ia inga langa nei ia tau sanga sa le stala ila upisi ia mal le stala tauna ia ia le simea ia ia imo tulanga vana e tauna le stala la upisi ni sina MCO ina ia faiona e mawale tulanga le ia tele usi pisi ni sina ia na oso lo covid ta pun ia ela o fio lolo to tal wale sempre au sia le tulanga le na yai ia pe ona faiat ia fainta tele ia o tu pe malo ma tulanga fa pe o ia fainga fa vai ma ia inga fa pena ia o fainga fa vai na fa ye tato ia e vai vin su tato suia ele fa pe la tamba wala ma lo va tai salolta sul mulio no tata in fa tulanga ina o te mana tua le fama ite la wafionga le stasio falaptonga fo le la lo pulenga ma la tanga o le vanga o le sisi o le tau yatu fa lave fa fose e pe le winga la fam talanga wai e o mal ke bringe o la o ma fo fa o mel na te ai sia la va o le tu la mel nete a wa fa fose le tato wai le ma fo ina se fa mai ia markelo me watu pele yo ese fato fala ingal komiti fa foi ia faftai sa avele fautuanga foi mo tau sanga ile sisi ina ia titilo se fa manuanga mo tangata fainga luenga uma lo tipi la to tasi pasene ia mar tasi pasene alanga employer ina ia mafai ona baua se sosoani I mo tangata ni asa o ave fo e male fa ingol seleni o te mana o tufa e 4 miliona ina ia mafai ona maua se sosoani atangata fainga luenga na tipi ala to tasi percent ia ai peta e o mai pulenga male komiti fa foi ona ye tu la fono ale ACC ele mafai ona fai tu langa lena ofisida tu yai ona me mua ia e tu la fono ma ale ACC fa pitoa lava mo tu langa ia o fa lava fa fosi ia mamatanga luenga malo e mafai ona ave ia sosoani ale ACC ina ia sosoani I tu langa ia da per foi mu ia isi vai ngon fan mai mai si lava ia o nanga e relate la ia le mele o le fala le fa fase ia matu tan noa o fatoi ia ele ia si awala ma fai ona fa tino ia famela ia e faina vatu as a budget support
e ave tono le Lango le paket treasury lango le paket al fala o le fai fon fatino tu langana ona ua o taimi wa o fai el budget le wa mater budget wale o tuaia la mainga le ia sa o tau sanga fuela ia ape au mai e mai ave nupi fa o la ia la to records o tangata whainga nuenga uma ia e tu file tu pele pe lo su fa afe e tangata whainga nuenga ia e fale au telefo ia si vaenga ia o fatu ia ola e fai mese pepa e ma fai ona tu fai ia ai avatu le pepa ia ave kapineta e tu fa uma e matanga nuenga malo ia te mine e fso soani e morkoviti fso soani e mo fala bla fa fosei tu sa ole a ole alu ai tanga te pinga luenga ia sa o vela i ore pepa i tonur kabineta ila inga ia e lua scenarios nga ave tonur kabineta ave ele mele no foi atu ave no pifa e tufa ave ele ia inga le na mai ele isi ave mtanga luenga ia va tu ton ia tu fatati o toi fatatia ma toi fasormuli ma toi mai tua le ala ye temine ia le la ta toi tua le o toi ta toi tua tu sisi tu tu ave tu pele sisi ona ele o mawale nganga le sa o mana o ia ma i le ofinga lu la yo mai la to ye la lo la to la fono ma ai le ole nganga le sa o mana o ia le la tu ave la to 4 million ele en fain tufa ia ele en fai vo tufa tanga tfinga luenga ia ole la fa malu lu tu ai fo tu langa le o fionga sa vatu ele nganga da fai en fain tufa ia ale fo ele to isi stimulus package wa langa le la ale to ye ni SOE mo ila le wa tala ta to ia longo ia to ave me kai sala ia kai sala yo ai mali ia ta to au finga luenga tonu ese time dai ia ai malo faftai ia faftai o le ua manino le finanga lo lau fionga minsta ma o se tu tau te fo o le ua fa fonga tatu te lo ia fa malo fo il sao no mana tu lava ia e tau al te lo tau pusaf singelo finanga lo ia le lava ua o mai manino le tofa ia e memori ai langa faftai ma le fa malo pe se vanga te fia sao no ia le i tonu ina tap karamela u tofa le te lo ia te lo ele se vanga te lo o overtime o tapo kalami ia ai fai me fa longo tu lava ila ufionga e paule me ole mo moli atu le faftai tele ne yaso tai ele fa fongo fo ia si tato o tunu ia e vo si fa mtalanga o le tauta mali i o no tu langa lava ia tau fai fa mam no me tato mta ia fa malulu atu fa mangalo mel sui a mangalo mel mista o lo tau fai lava i tu langa i nei ma fai ona malam lama ia tunu fo i system mali ato malanga fo ia sunga ya la aulifa ina to vala o tu la ia to sa fo ia tunu o tu natem ia o mo ni si tam ta op fo ia ne tu la after tele la fionga a mes fo ile TV an tato e kalesia ia mo le ava no ta o fai ona pa so ne fiaf alo fa aftai le fionga le minsta ia o pisilisa la mrima leipa ia ma le tele o unanga o lo ilalo lana vavainga le tofa le tunu o Wayne Fangso Yalo ia faftai tele tatu sponsors e peo na iai le Arco Chemicals o le Motonga o le Rick House o le Titi Sound ia e sili faftai o lauta po inga Samoa wa e manu faiva o le fionga ni mistama so mātou tau mwhaiatu tau lunga le tatu kalamba o le Soalepule ne fiafi tatu te whila le Paulus Ferry manu ia lau faso saunga Samoa to faia soifua. Sa